The name of the top 25 candidate for the post of barbar kasi jangtia category. Hang ni lakan tup lang yang max jongka jingmare bat jongka treat test bat kawasa kalong satangka personal interview bat kin sapen mi ekalis hadin mo. Temta gini ki arpsan ngut ki kerteng. Heb starli lingkoi iyo total kalong lais pakhatsan lakon dekhar ars pak khandai peu klemen lang lingkoi ars pak propnyo prang star gilingdo ars pak propar em hawan lamare ars pak propway don bosco mauli ars pak nyufaan skembor lang marwen ars pak andrew alfred kedosau ars pak andrew elbring umba ars pak andrew lampen syai lang nongsing ars pak andrew ndami kitingkan ars pak andrew Belson Lipon ars pa Andrupo Shanbor Lakin ars pa Sanpenyo Wanda Telang Lingkoi ars pa Sanpenyo Julius Shadam ars pa Sanpenyo Alwis Maring ars pa Sanpenyo Chendrakson Sintem ars pa Sanpesan Pasabon Susni ars pa Sanpaan Armi Dikhan ars pa Sanpaan Emir Shor Kharmuti ars pa Sanpue Rijit Singh Shooting ars pa Sanpue Shining Starling Do ars pa Sanpue Khan Borsing Maulong ars pasan pro Krishan Mingkoi ars pasan pro but hoping stone warjeri ars pa san poe okay ngapak lagang the hoping stone warjeri de ars pa san poe inwal sejrong igine de teng tang jongki arab san gutshwa dengan sape mi biang marka simpor wan mi gigirteng terlara don nigno banga kumaklai ki marks sa comment po comment section markane kadai tang ka top list 4 day ka finalist te ka finalist nam ta ka personal interview kan sapen mi na po website jang ka police department dengan sapen mi indah klada ban release tangine khule shubun